أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده حمدا كثيرا طاهرا طيبا مبارك فيه، يكافئ نعمه ويوافي مزيده، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. واشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فحيكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. واسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة مباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kapung tinayhan ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak na isab kitabi si sangin mainin makapagpunpun makapagtimuk-timuk karna agama Allah subhanahu wa ta'ala in pagtimukantin din yene magpangadji nga hadisin agama Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ibu-ibu syukur si Allah subhanahu wa ta'ala tiyak peisab kitabi magkite minsan sa atawakan magkaleswara kwe ne kabibiyaksahan tebi zaman tagna abot ni kitebi magtahunan si waktu ko ito maray pagpangadji kahawa sangim murah-murahan bang pain pinatahawe Allah Ta'ala in pangumulanten bin yene tausal we tebi si pagpangadji tebi duk si pagda'wa tebi duk si pag-ibadat tebi tuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ummat Islam, murah-murahan si sangim inin bang pain sa buloba in pangatian tenbin apabila takalete nabi in agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yene kabebbegan we tebi sarta tahinang we tebi me ummat Islam. Me pungtin ay ko si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala kung tinayhan ko si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala tiyak na isab kitabi si sangan inin magpangadji manjari in mawdu si sangan inin pangadjian tabi mula-mula ginhawabaran ko urungan ko pangadjian latun na si kaam murah-murahan pinagbarakati Allah Subhanahu wa Ta'ala. In pangadjian tebi si sangan inin yene kalabian sin pag-istighfar si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manjari mi ummat Islam dambuwa illew Hasanul Basri magnasihat iye si masjid
Nia heptekka PCE painne okey imam. Aku painne kulang in rezeki ko painne siko itu. Ya sambung Imam Hasanul Basri rahimahullah, astaghfiru rabbakum. Nia ni sabtekka dambua lillah painne okey imam. Aku painne ko itu gak niya anak kulillah. Magkalagihan ko painne amban mi anak lillah. Ya sambung Imam Hasanul Basri, astaghfiru rabbakum. Menjadi niya nisab tek ka PCE painne okey imam. Ku itu painne waktu utara. Jadi minsan painne tomo tinanim kun atawakan kemon painne katumbu-tumbuhan. Waktu painne ku itu utara. Nambag nisab dambu imam yan, yana Imam Hasanul Basri rahimahullah. Yana isab sambungnen astaghfiru rabbakum. Si telu i nilew si iye sali duin jawabnya. Pain niya dambua istudantine. Painne okey painne imam. Wei painne kahawa keu painne tinilew yasajja painne sambung nun atawakan jawab nun astaghfiru rabbakum. Nilew painne rambu amiaan baya magkalagihan anak ye painne panambung nun astaghfiru rabbakum. Nilew painne dambua miaan kulang painne rezeki nen kulang usahanen kulang in hatinen pamangan-manganen ia sambag nun painne astaghfiru rabbakum. Demikian painne tekkaru isab in dambua in utara gak niya ulan. Dia itomo in tinanemne in gak niya kinakanne. Ia painne na isab sambung nun astaghfiru rabbakum. Ia sambung Hasanul Basri painne duman painne aku dapu kabtangan iyan. Sumagawa painne kabtangan painne Allah subhanahu wa ta'ala. Ia besar Hasanul Basri Allah subhanahu wa ta'ala فقلت أستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إن برمنسن الله سبحانه وتعالى dinaat pinahekka in pag-istighfarten bin yene pagtaubat te bisi Allah subhanahu wa ta'ala astaghfirullah. Wa ay ummat Islam Allah subhanahu mangakahan kitahin bang pinahekka in pag-istighfarten bin kahaba kujit kahibal sin manusia pinaturun wa Allah subhanahu wa ta'ala in ulanin amban dia tak langit. Sababan kalabiyan sin pag-istighfar si Allah subhanahu wa ta'ala. Pagami ummat Islam, si waktu kau mag-istighfar, ikhlas in pag-istighfar no si Allah subhanahu wa ta'ala, ngalanuan keu pardusihannu ambandem pangatiannu na ummat Islam. Yin ilanuan we'nu in pardusihannu si Allah subhanahu wa ta'ala. Niyatnu ibennal ilanuan we'nu in pangatiannu. Ga niya asi-asenu ngampun kaubang dumain du Allah subhanahu wa ta'ala. Izan na ummat Islam subay pahikate in pag-istighfar si Allah subhanahu wa ta'ala. Dumain niya sadya meki kita mag-istighfar si Allah subhanahu wa ta'ala bang kita puwas ng bahayang lini waktu. Dumain niya sadya.
sumagawa sa kabilang keupalengan pag-istighfar mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Si waktu keu pahali-hali mag-istighfar keu si Allah subhanahu wa ta'ala. Si waktu keu song ni pabak demikian mag-istighfar keu si Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian palengan-lengan keu pahikanuin pag-istighfar nun si Allah subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah atau akan subhanallah wa bihamdi. Kemun me kazikir-zikiran inin sugaydaran palagtik te indellakten pagzikir te si Allah subhanahu wa ta'ala. Na umat Islam, bang pahikatain pagzikir ten si Allah subhanahu wa ta'ala, sa upamanin yuk na kayo magtarabaho si tarabaho no. Dumain hinang ten me umat Islam, iyene chismis atawakan bisara pipito. Si waktu kayo magtarabaho antag tampat binaybayan, palagtikun indalla anun magzikir si Allah subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah, atawakan subhanallah wa bihamdi, tawakan la ilaha illallah. Pahikate in zikir ten si Allah subhanahu wa ta'ala, pa in mi'ahl tafsir Allah in mi'ahlul ilm, bang pahikatain pagzikir ten pag-istighfar ten si Allah subhanahu wa ta'ala, pinamura we Allah ta'ala in gawang rejeki tujukite. Demikian pinaniya du sabwe Allah subhanahu wa ta'ala amban ni pangartahikka duk atawakan amban ni anak lillah. Pinaniya we Allah subhanahu wa ta'ala duk pinaniya du sabbi Allah subhanahu wa ta'ala amban me katumbu-tumbuhan, pinatumbuwe ni pinasambuwe ni amban me tinanente, supaya ga'niya alaiin kasigpitan na umat Islam. Duk demikian pinaniya du sabbi Allah subhanahu wa ta'ala in ulan, in bohe, supaya patumbu in tinanenten, pasambu intinanenten, pasambu intinanente gumahin, pasambu intinanente uyatin, kamunti kayuhin, ine nala itinanem inikarna pag napakatebi si ginhawa barantin minduk sini anak anda tebi, atawakan simi matatto itebi mo ummat Islam. Izan mi ummat Islam, dumain ne sadya mekikite makaeseb mag-istighfar bang keu bakas ng bahayang. Si waktu keu pahali-hali lu keu magharap duk computer no, iya ne pain pagzikir nun, pag-istighfar nun, astagfirullah al-azim, allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Na ummat Islam, dal kay patantebi, pahika tebi teed in pagzikir tenbin. Si waktu keu lai magtarabaho malansan atau wala ini kewatinen magtarabaho nulat-nulat ni kasi opisina, atau akan maghinang si company, pahikatain pagzikir ten pag-istighfar ten si Allah subhanahu wa ta'ala. May umat Islam, dane sadya patisegte, bu ne sadya kitegay pinagsayhan, we may kapung tinayhante, yan may siya gay makahati, yan magzikir si Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ni palagtik mo indala no minsan gay basag, takalewe tengan palagtik indala no magzikir mag-istighfar si Allah subhanahu wa ta'ala, mararahin na ini umat Islam. Palingan-lingan kiyo, mag-istighfar pa ka. Pahali-hali, demikian. Paharap si computer, atawakan lunen nulat-nulat, iyan lagtik sindala ten subay astagfirullah. Sebab nen inakahan ni kita bituwi Allah subhanahu wa ta'ala, bang pahikatabi in pag-istighfar tanbin, pinagbarakat wa Allah subhanahu wa ta'ala in gawang rejeki in tudukita. Duk demikian me anak lillah. Kwe neta sabut we kuwan sinemiaan ni Hasanul Basri nilew pisiye, ye sambung nen ga niya sambung nen ina-ini. Ye sambung nen sadya astaghfiru rabbakum. Iri sambung nen sabu dinagpinahikain pag-istighfar dan sa Allah subhanahu wa ta'ala magpurong rejeki.
Sebab nan si waktu kewi mag-istighfar si Allah subhanahu wa ta'ala yen ngalaanan kew duse. Pinalanu uwe nu pangatian nun, pinapote uwe nu pangatian nun si Allah subhanahu wa ta'ala. May umat Islam, bang in manusia, hekka in istighfar nen, hekka in pagzikir nen, hekka panabut na in alin Allah subhanahu wa ta'ala luunay kay pahali-hali at luunay kay pabak, luunay palengan-lengan, luunay kay magtimuk-timuk, magtikul-tikul, iya ni pa in pag-istighfar nin si Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila sa iyan maku dua si Allah subhanahu wa ta'ala tinayma in dua rin ni umat Islam. Sa maghadis in Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si hadis ni, amban hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, salasatun la yurad du'a'uhum, az-zakiru lillahi kathiran, wa da'watul mazlum, wa da'watu imamil muqsid. Ni umat Islam, niya atas telu perkala inin bang maku si Allah subhanahu wa ta'ala tinayma we Allah ta'ala in dua aren. Yene az-zakiru lillahi kathiran. Yene manusia magzikir saja si Allah subhanahu wa ta'ala in hinangnen, astagfirullah subhanallah wa bihamdi. Hakkani kujit kahibal ni pag-istighfar ni, luunay kay antag-antag kayo magtarabaho, luunay kayo malansa, luunay kayo maglano tandewan, luunay kayo maglano lumak, luunay kayo magbakyum, luunay kayo antag-antag, in pag-istighfar no si Allah subhanahu wa ta'ala gay magbikat. Apabila kayo umaku si Allah subhanahu wa ta'ala, tinayma we Allah subhanahu wa ta'ala in duwaanon, sine magpaininin, sine magsabdainin Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikaruanan yene meksiyangan dua yene tazalim wa manusia demikian tinayma bisabwi Allah subhanahu wa ta'ala in dua aren ikatalunin yene meksiya imam adil. Apabila ni ngan dua si Allah subhanahu wa ta'ala tinayma du isabwi Allah subhanahu wa ta'ala in dua aren, sebab way mi umat Islam yene kemon lanu pote pangatian ni si Allah subhanahu wa ta'ala ga niya duse-dusene tinayma we Allah subhanahu wa ta'ala in dua sin manusia. Ni umat Islam sumiyan pe kita biinin magzikir pahika, duksumian pe kita bi magpaampun si Allah subhanahu wa ta'ala. Dane palipas te in waktu mi umat Islam. In Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam andang na iya inakahan ni Allah ta'ala inampun na in pardusihan nen dahil rambuli, sumagawa mi umat Islam gayru isab magbekat in pag-istighfar na si Allah subhanahu wa ta'ala. Si hadis Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan ang daak si manusia mag-istighfar. Sabi Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si dambuwa riwayah 70 marra min pitumpu iye mag-istighfar kahabelew atawa kan dahatus si dambuwa riwayah ini kita bi maka pag-istighfar du kita bi inin si Allah subhanahu wa ta'ala kahabelew tilew tabi ko ingin hawabaranten bin bang makapag istighfar du kita bi kasi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas astaghfirullah wa tubu ilayh fa inni astaghfirullah wa atubu ilayh fil yawmi 100 marrah. Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngandaak mag-istighfar si Allah subhanahu wa ta'ala si kemun kujit kahibal sin manusia serta dinak magtaubat si Allah subhanahu wa ta'ala na pain na bennal pain na in ako mag-istighfar ko si Allah subhanahu wa ta'ala magtaubat ko siya pain na min dahatus pain na kahaba ilaw na may umat Islam
ina inte kita inin daran do in pag-istighfarten bin si Allah subhanahu wa ta'ala. Tilew tabi ko in ginhawa baranten bin mula-mula ginhawa baran ko may umat Islam. Si hadis Nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis amban Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazima al-istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haythu la yahtasib. Na ummat Islam, sabda sin Nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang pinaniya wetne in pag-istighfaranin si Allah subhanahu wa ta'ala kahaba illaw kahaba sangim kahaba waktu. Pinaniya wi Allah subhanahu wa ta'ala in kemon masigpit si elay pinaluhaya wi Allah subhanahu wa ta'ala. In maksud lai si waktu hatinin keudem kasigpitan, sigpit in kahalan nun, sigpit in ridiki nun, sigpit in pag-usahan nun, bang hekkain, bang pinahekkawete in pagzikirte si Allah subhanahu wa ta'ala, yan pag-istighfarte, yan pagtawbatte si Allah subhanahu wa ta'ala, pinaluhaya wa Tuhan tabi Rabbul Alamin. Wa min kulli hammin faraja. Demikian amban kemun kasusihan, hininang wa inasika o kasanyangan atawakan kahapan. Sababan sin ini kalabian sin istighfar. Pag istighfar mo, pag taubat mo si Allah subhanahu wa ta'ala, pag zikir mo Tuhan ti Rabbul Alamin. Wa razaqahu min haythu la yahtasib, sarta inurungan pikyaw iya nirejiki wa Allah subhanahu wa ta'ala, iya nirejiki gay taangan-angan wa ino. May ummat Islam, da palepas tabi in pagzikir tenbin, in panabut tabi si Allah subhanahu wa ta'ala may ummat Islam. Dambuwa amban ko kan sin pag-istighfar. Sinesine inin makabasane, makadua si iye kahawa elew, atawakan sangem, atawakan elew inin. Bang tapangan dua awekne, bu taabot iye wapat. Mate si waktu iyan pinaasik iya wa Allah subhanahu wa ta'ala surga. Ina duanin, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'duka mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sine-sine nganduahan sin duainin si sangem neke atawakan si elew bang iya taabut wapat mole si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala bu talapal we'ne in duainin bipor iya mole si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala pinaasik iya surga we Allah subhanahu wa ta'ala sababan ng Nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in duainin amban nakura atawakan pagkokan sin istighfar, yan ay pag-istighfar mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Na ummat Islam gayne daho pataha kain maudu insyaallah mura sa pagbalikan bang kita bi iniring inrungan umur li Allah subhanahu wa ta'ala pinakupaku ni pain bang pain tamba manamba in taufik tuduk kita din umat Islam maku kita bidua si Allah subhanahu wa ta'ala bang pain magmumpaat atau akan pinagbarakat wa Allah subhanahu wa ta'ala in pagpangadji tabi si sangaminin duk bang pain mikit si pangatian tabi kemon yan pangadjian tabi sangaminin dambuwa inin ummat Islam amban bessi tabi yene hatinin maku keampunan si Allah subhanahu wa ta'ala yene pote in pangatian bin si Allah subhanahu wa ta'ala maku kita bidua magsama-sama si Allah subhanahu wa ta'ala
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا إلى صراط المستقيم اللهم اهدنا إلى صراط المستقيم اللهم اهدنا إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.